Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu nuwundi munsi udasanzwe umwami Yesu yaturemeye. Dawudi yawuvuzeho. Yaravuze ngo n'umunsi uhora yandemeye ngo umunezero no guhimbagwa. Haleluya. Ndagusabye itega umunezero no guhimbagwa. Uyu n'umunsi uhora yandemeye umunezero no guhimbagwa. Zaburi 130 ikavuga ngo nditeze umwami kandi umutima waje uramwiteze. Ni ijambo ryiwe niryo nizigiye. Ndakwifurije umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Uyu munsi ukubera umunsi w'umugisha. Haleluya. Umunsi w'indirimbo sha, umunsi w'ubwiza. Ukaba tarakora subscribe ikore. Yesu aguhezagire cyane. Reka dusangire nawe rino jambo ry'uyu munsi. Rigufi cyane. Tuvugane nawe hejuru ubushobozi bw'ijambo. Reka nature rino jambo rigufi ku buzima bwawe. Dusome mu gitabo cha Luka igice cya 5 umurongo wa mbere dusome ino paragraph. Iravuga ngo no kwishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana. Yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga cy'Genezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwa Rugasimoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoyo. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga barira Simoni ati igira mwidamba muterere isenge zanyu murobe. Haleluya. Ahejeje kwigisha ariko murango abwira Petero terera n'usenga gwawe hano mwidamba murobe. Simoni aramwishura ati erega mwigisha, twakesheje ijuru ryose twatamye ntacyo twaronse, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera isenga. Haleluya. Bene data, reka ndakugendera inama nziza nayishure muri no jambo. Mureke tugire uyu mutima wa Petero. Mureke tugire uyu mutima Petero yarafise. Yaravuze ngo kubw'ijambo ryawe twebwe twakesheje ijoro ryose twatamye twabuze, ariko ko ari wewe ubivuze. Haleluya. Bene data, reka mbabwire n'ubu Yesu aracyavuga. Avugira he? Avugira mu ijambo ryiwe. Ndagusabye ugira umutima wizera. Wizera iki? Wizera ijambo ry'Imana. Watura iki? Watura ijambo ry'Imana. Ijambo riba ubuzima bwawe. Tugire umutima Petero yavuze twakesheje ijoro ryose twabuze, ariko ko ari wowe ubivuze mwami ndaterera insenga. Haleluya. Bene data, mureke twizere ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana. Umva ngene vyagenze. Haleluya. Babigeze baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Haleluya. Ndibaza ko Yesu akivuga iryo jambo ni muterera insenga, indagara cyangwa ijanga zahise ziviyo ziraduga. Kubera iki? Yesu yaravuze ijambo ngo babigejeje insenga zabo zishaka gucika. Haleluya. Bakura bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yombi agomba kudobera. Haleluya. Ijambo ry'Imana. Reka ndakwifurije rino jambo. Ijambo ry'umwami rikuremera umusesekare. Ijambo ry'Imana rikuremera umugisha wuzuye. Ijambo ry'Imana rikuremere umusesekara. Umva, Petero yatereye ngo urusenga rwe rugomba gucika, kugezaho ahamagara abandi bari hakurya batari bumvisha ijambo rya Yesu. Nta makuru ya Yesu bari bafise. Barababwiye ngo nimuze hano. Ngo baraza bazana ubwabo bwato nabo ngo amato yabo aruzura. Kubera iki? Kubera Yesu ari bo wabivuze. Hari indirimbo zivuga ngo kubwo ari data wabivuze bizashika. Prophet ijambo Imana nakubwiye rizashika pe. Haleluya. Hari ubushobozi mu ijambo ry'Imana. Mukundwa uri kuranumviriza, ndakwifurije kwimenyereza buno buzima bw'ijambo ry'Imana. Ngo bakura bagenzi babo barababwira ngo nimuze mudufashe. Kubera iki? Umigisha yabaye myinshi, barahezagiwe kugeza aho bahamagara abandi ngo nimuze mudufashe kumigisha. Ndakwifurije ko Imana igweza umugisha. Haleluya. Kugeza igihe nawe uheza abandi. Amen. Ubushobozi bw'ijambo. Ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati vaho ndi mugenzi kuko ndi umunyabyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovyi baratangara. Baravuga
mw'ijoro twari twabuze, none ku murango nibi bibaye. Yesu yavuze birahinduka. Dufite Yesu yavuze, ubuzima burahinduka. Haleluya. Na Yakobo na Yohana na Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati ntacu utinya, uhereye none uzoroba abantu. Haleluya. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Amen. Basiga byose baramukurikira, ariko bari batangaye, baravuga uyu muntu ni gute bimeze. Haleluya. Mwene data, ndakwifuriza ijambo ryiza, ijambo rikuremera umusesekara, ijambo ry'umwami rikuremere umusesekara. Haleluya. Ijambo ry'umwami rikuremera umusesekara, umugisha wuzuye. Haleluya. Izere ijambo ry'umwami, atura ijambo ry'umwami. Petero yabwiye Yesu ko ari wowe ubivuze, ko ari wowe ubivuze. Ndatereje urusenga ngo agejeje ngo urusenga ubwato bwiye gucika, urusenga ahamagara abandi barazana imigisha yawo. N'abari kumwe na Petero baratangara, barabazanya ngo ese twabuze mu ijoro, ariko uyu Yesu avuze. Umva, wizere ijambo rya Yesu, wizere ijambo. Haleluya. Rirafite ubushobozi bwo kugushikana mu mugisha wuzuye. Yesu aguhe umugisha. Reka ngusengere. Data, turagushima ko duhaye ijambo ryawe. Amen. Ndatuye ijambo ryo gukira kuri uyu muntu ariko nanumviriza arwaye. Dawudi yaravuze ngo uzurungika ijambo ryawe ukadukiza indwara. Ndarungise rino jambo ku buzima bwiwe. Sifa kwa Mungu. Ijambo rimuremere igitangaza, ijambo rimuremere ishimwe, ijambo rimuremere, ijambo rimuha umusesekaro. Petero yarabwiye Yesu ngo ko ari wowe bivuze mwami, ko ari wowe bivuze. Haleluya. Ndavuze mwami, ndatangaje ijambo ku kazi k'uyu mwene data, ku buzima bwiwe bw'umwuka, ku buzima. Haleluya. Ngo umuremere ishimwe, umuremere igitangaza ce. Haleluya. Uri Imana yacu iza yumva ibisabwa, uri Imana iza yumva ibisabwa. Amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu aguhezagire.